Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast Dialogue to member term Okcheri, Duga, Nasigi in a special episode of Northeast Dialogue to Pudun Luxury with topics, Delhi Dialogue, Ngarang Pongiba, Cookie MLA Singh, Amasung, Maite MLA, Amasung Naka MLA Singhi, Apunba MLA Kungi Mipamni, High Mipamsi, Tasing number join over Mipamum Oigivra, Natragana, Madu Oigidavra, Hiva Wang Mayama, Maduga Hiva. Dialogue si ekoi peace talk oina lobu yagado dibra ntragana yarodo ribra amasung masigi mapung phaba kana basing leibra haiba wahang mayam ma amasung meeting ji yauba tonga tonga ba legislature mayam na thola aba matung da mukhoina public ta amasung media da pigi ba mogi warol mayam si kupna neina ba amasung masidagi lakada outcome mayam ji yengmina bagi a post-mortem hairaga thamjaba ekoi gi ngasigi dialogue topic isi mayam bu mukhoina taram okcheri loina ngasigi Tamzari dialogue topic is the Kananavi Namak, I could study with the election very as expert in Taram Noxege, Ahamatam Noxege, Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson, I could give Kaka SANOUJAM SHYAMCHARAN, Kaka Sanobu Taram Noxege. Thank you very much for joining us. Anisova Taram Noxege, high conflict as a holding as if over the national media, sing the Yam Chow Nahavatare, narrative Yam Mike Chairman narrative of Tamno, but the Yam Chow Loviva, I could give Hanagi, army veteran. Aduga Colonel SAPAM SHANTIKUMAR Tamo Santipuram. Thank you very much for joining us. And also Bada Manipur Saknai of social activist, United Committee Manipur Vice President Ovida Natana IPSA working president, Aduga Kokomigi spokesperson, Yamba ta ATHOUBA KHURAIJAM Hosi Atirmatung the Yobira Gani Havagi, I couldn't Hazava Tamzari Hatariam Tuna Yor and having a pulse with the PBD, I Horin Monatam Chavagit and Zato Luzage, the man the Sataksari. Hive expert Humzi of the Lunima Kuki Natale Vanilla, Nasigi post-mortem Tankaksi, Honavagi, Tank to Lokachage. And first of all, Aina. Mayam the Tamzagata update see, I couldn't rank the marathon show Mazungarang Towi, Hive episode topic city from Waraga. Ngarang si Ministry of Home Affairs the Gitadoropa, Makogi Cherulamana, 15 October gi, Numidam Warongi Puntaru minute Taragani to Muktabada, Tadoropa Makogi statement in the Pali Wafam si Tongatonganba section Kadagi, Ekogi Manipuki MLA Singbo, Kangluki, Midyingda, Makoi Kaidopasi, Yaningo Fondoropa Mama Yauri, Whatever statement in the Palivasi, Masini, Cookie Joe Mar. Maiti amasung naga communities represent toba Manipur assembly members singi group sing New Delhi dangasi Manipur da hojik leiriba current scenario sigi matang da khanagre haba first line anishuba line da hariba meeting asina amatu oina unanimously yanagi basi lamdam sida leiriba haba tare khogi state sida leiriba miyam da appeal to minaba to all the communities mayam puna makta appeal to basi kari haina appeal to godagi haba matamda Hingsagi Tabuk Mayam Asidagi Ekoi Tadura Kanda Hingsagi Lambisi Tadura Kanda Amuhana Mamal Yam Laba Chamzaraba Mara Lejadaba Miamgi innocent people Mayamgi Puchi Amuhana Mang the Navigamakta Hingsagi Tabuk Taduk Minazi Haina Mayam Punam Apil to Minazi Havasida Amatu in the Yanare Havasina Narangi meeting resolution Amasung National Mediagi News Sourcing Degi I know Kochar Akanda, or from Mamani Ahamagi Panjagate, Loinaxi, I know I am the Brit of Horga, they were discussed on Noble. Mapung and Narang Paminki Vazi, Chorana Pung Anigamina, Taramanga, Gitanga, Paminaki, Hangarang dialogue, Masida Pung Animadi, a cookie legislature sing a Paminaki, I got 15 minutes, Amana, my tea legislature, Madi, a cookie Naga legislature sing a Pamini Haidana, National Media Sing report already got Zavani, Masi, Aduga, Masina. Tasing namak joint meeting mo oikibra haiba aduga madi oidre haiba simati yam clear ore masi all national media ayam bada masi pick up tawre stories masi joint meeting mo oikidre the first formal joint meeting between the cookies and Maitais haiba simati oigidre haiba simasi yam clear ore aduga masi gi post dialogue ki matungda tongan ba aikogi legislature maya amana mogi oiba mot maya am phongdorpa singchu ai horen putuna laksage aham sida ai tamo santi tege hojage tamoda aina laksani wafam ji tamo narangi dialogue ki resolution je ngasai all legislature maya am sina belonging to different groups
representing the different communities masi mayam sina amatu oina yanariba resolution je masina can we take it as a beginning to resolve the conflict come and ubi them masigi resolution se hiding at the ko one day before the ngarang sigi mamangi second se sigi pawm da tamjage ko yes please akoi tang tara maniga nungdang si koi ada national media gi ona ama discussion nam tawjagi okay tawjagi basida engon da su question khara hangki adu question khara su hang pasi jo ngasagi it since masigi tara manga da ngarang tawgi basi yamna afaba development am lakadra haibagi mong da ko koina su engon da question hang basi bo ai direct question answer se khumdana ko koina how base good beginning da how no ba haidana I want the hang question khara so I later go home gi ko so that unpleasant situation do laktana ba everybody comes with a fresh mind hai tare ko du lakna ba na aina khara khumbu diam khumning ba adubu aina khumgi dre ba khumbu okay adubu aduda aina thamjagi maduda hangpa matam sida masigi hayengi kano si tangtra mangata tawgudu meeting sida kari main wagado mali na hangba sida aina adum haijagi ba ko sida the main di khwaidagi moina sida any party bo so mo so tawgudu sidi masagi non violence service haji khulai paidana khana ba se simadi moi tawroi haidana masimadi consensus am lakani I believe this and aina kan haijagi ba ko adubu akwai sum discuss to kuma tamda amana kara hai amana hakara hai adagi it's a very good step by the central government and all those things ai jodum haijagi matang hai ra kholaga adum lakhi adum phajna haina re very positive step na anu hai adagi ai gi mind da kitang doubt am leiba tar su ko doubt am leiba tar su ai adum aina hayeng si kanogani ahum unagani haibagi kaino sida adum haire ba ko ai so dum haire ba ko hai ga sida dum chale mayam si discuss tawna re various topic subjects moi so atum atai hai ada ngarang si aina pung 12 makhai tarko matam sida aina sum analyze tawra sum khanba matam sida aina sumai khalleba bas masi moi ahum di phamdong mande da na khalleba ahum group ahum sidi punna phamgodong mande da na khalle then fair I nga han tawgiba kano do da conference kali haitare akhoi discussion tawgiba national media gi sida ina message thai ba ina thajaba ma lai if I'm not wrong moi ahum se group ahum se pula phamaga MH na tawroi na aina thai ba ko aina thai but then I'm looking forward to good things ko afaba election wana khali do punna phamina basi I also aina su pami irang asi asum su pamde khoi su pamde ko parja mayam wanar ngatani aduna adudi pamde pumna phamina basini pamidi adubu I have a strong feeling that moise phamina gado mande ana aina anmaina igi bako cookie gi party se aina khanbada either they don't come they don't turn up natraga moise tawdaba haidana moi tongana tawba aduga punna di phamina daba haibasigi possibility se lay na ngang se message thai ba ko aina ka maruna katiketa ni ain thar se ko akoi gi adui mamang da mana tawgi ni na adagi aina finger se cross toroga dum ye lay re nung dwar se loksale nung dwar yoksala ko chala finally di yang ko matam da di it came out to be true I gi analysis to chumna thole ko chumna thole most of the time pung ani hai tare na ko pung ani du di adum moi theme da adum chakhare ba basically moi theme da adum chakhare I don't know what is ka tare kari no to gyan mem ta te aina so nga hai jabni ko nga hamu ai sida so hai ma do sagi akoi gi army chief na nga nga podo adu di akoi su wakan je khan ba ware because analysis te yam ware because adu di angle do atupam da chalak pani na ina kan hai gi do ko adu sum analyze tawga ina sum torok pani adu da masagi se yawam dre ba ko am da but then things are ngarang hogi ba sida wari khardi sana gare mo su la e that is a good step ko hawlo pagi hai tare ko differences te le na ba ko adu hawlo pagi di ya ho gre
ai simadi positive oina khanjage negative khanbasi phate pessimistic oibasi phate ko optimistic oisi aduga ai gi mutadi ngarang haugi basi aina khanmada it's a good start ana khanjage mathang dadi amuk torkini tabudi because sigumba dialogue mafam da sum phamba se sum mathang phamba sum kauba mayam se kaurga sum unaba se basi yam important oi aduga yam important oi gi badi ngarang gi sida akhoi gi naga mla yaugi base sema yam important oi adugi mathakta ain sum khanjabada ko akhoi gi maitei hairaga de khoi punna dum chilnge du su akhoi gi muslim gi su amagum yarum taragadi moina invite to da I would have been better ka ngasagi kanu do adu oigadra na khaleba ko aduga naga yaruk podo naga yagdana kuki ga maitei khakta tawba nataba naga su yaruk podo adudi kan tawreba yamna phabrang khale adu york pon da because aina kari pami sida khoi irang thoise idea adum haijai sidi it's not a clash between the communities happening very deep rooted ni and adum haijai sigi deep rooted oiba taragadi mogi asongi agenda se yam clear oiba kari to godoi no khoi se have se mogi di yam clear oiba akhoi di agenda leite ba akhoi gi agenda di akhoi gi di seida akhoi ning thok palami gi legacy do akhoi maintain tawni habani integrity this is the only thing which we have. Asida agenda se ko. Maitei akhoi di maitei singdi yamna we are very sentimental about the integrity of Manipur habani ipai puna thamamba ipai puna palamba habadu gi legacy da akhoi di yamna we strongly ka hadara stand for it habani adu sida ne ba akhoi na haijari se ko. Okay tam. Ajigi fivum se. Tamo ahan begi tamon yam optimistic oina uriba akhoi gi kaise opening habitare akhoi loina perfect oibadi abanate ai da thobud laksani je tamona haiba yamna asa leina hopeful oina uni aduga and positive outlook amada han begi yengba changi masi it's a starting akhoi stage amani habegi wafam ji da thobud laksara kanda da posa ani ni ngasai optimistic oina udaba yawoidaba akhoi mayamna welcome tawdaba yawoidaba ji resolve tawse haitara there should be a beginning madu yam perfect oibo oidabadun tongan bum oira kanda beginning am dile fam thoi adubu ngarang Ministry of Home Affairs dagi tongan ba PIB gi natragana PTI gi news report sing da moin haibasi first formal joint meeting between the Maitai and Kuki MLA sing ahan May 3rd May si thokro matung ihanan bo oidwini expect or mane adubu ngarang ji joint meeting do madi datho oigidreba ani sida kamaina dathobani yengse moina punna lawe haibe resolution si made khoi fazana welcome to thoi but the nature of the dialogue ngarang je kamai yeng bi datho especially Miraj yame koina chumnagi hujiki ngarang pangthokriba meeting dugi situation ju khana se haiba ma yes then meeting sina P di bamagi implications mayam do khana se haiba ma okay meeting si organized tawri sigi actual intent si kadom chali ge haiba ma aduga meeting sina tasengna conflict si or crisis si resolve tawna bo hona da mating pangdori bra natraga hena problem create tawdori bra haiba ma si po mayam se khoi kupna yengobum changi Miraj ai hanam da point dum puthok chage yes Ministry of Home Affairs na ngarangi meeting si loira matungda makoina press release public release am tawrei ko moi sai logo ga tawba ma firan ga yaw ba tawu to ade da moina seasonal pa if we read between the lines Cookie Joe Marana indicate tawsale Cookie Joe Mar habisina entity ma ohelle ethnic entity ma Meitei is an entity mo hele, Naga is an entity mo hele. Exactly. What is the government of India trying to do? Exactly. Kaino moina tongning is kaino. If adugi line da, if the Constitution of India identifies certain MLAs, certain legislatures in that line, adu tadi ngarangi pangthok river meeting si, it was convened by an Odia MP, BJP MP. Aided by a Bihari retired IB officers. Absolutely, absolutely. Not as a home ministry, home officials in the Yes, yes. It is convened by an Odia MP from BJP,
aided by a Bihari IB retired officer. She hapkado. Community line below identify whole country to so we have a home minister, Gujarati home minister. Am I Haigadoba? India home minister now. Under the direct supervision of the Gujarati home minister. Am I Haigadoba? And Adugi Pochima Moy, they have to rectify this. Awano Pokta, Manipur da Moina ethnocentric ideas is some assert of Gehaiba. Moiram than some assimilate or homogenize to Gehaiba. What is this politics? Ako yang ako nati. Ako yeng ini muna. Tamo santi si Indian Army officer retired Indian Army officer Meitei retired Indian Army officer. Exactly. Tamo, how do you want to identify yourself? Yeah, I'm absolutely. Yes. But they want you to identify as a Meitei Indian Army officer. I don't take it. They are doing that. They are, inside injecting venom in every steps they do. Sigi process chumthokta makoina initiative ne low reaching this will all remain futile. They are trying to balkanize the state. They are trying to break the state in the name of ethnic identity. Adu tadi government of India gi moigi initiative si sincere oide holistic oide have si dum takche. Absolutely. Ako yaning de si shoya yaning de. Number 2 da initiative ma lowe have si akoi everyone is happy. Akoi shu yamna. Exactly. Ha lowe ni hai ko akoi yam nungai ki. But makoina Manipur dagi pick and choose to legislators on what criteria? Is there a standard norm? Kamai pick and choose to know. Kadi condition to know. Yes. Kana na propose to know. This is a government decision. Sila na look pamana group pamana tawning bapungtok to waya ba nateba. The country is run by a written law, set of laws. There should be certain set of rules. Natro. There should be certain set of modus operandi how you are going to proceed. Any public interest issues by the government. Adu poto akoi loina kantho isi kai gino. Chima yam seriously yengadong ni Miraj ko. Number 2 da legislature kauraga tawusibudi moy government gi midyeng dagi. Ultimately people's representative have to moino oire ko yara. But they should invite the legislators of Manipur, not Kuki MLA, not Nasi Manipur da Thui Bairang si Union Home Minister na haibada ethnic conflict na haireba. Ko ethnic conflict between the Meiteis and Kuki na haireba. Aduna Kuki ga Meitei ga phamin naraga losalandoi na haireba. Adu tadi hairiba posi losanda mo honabada moina primary stakeholder ne na kauriba Kuki gi MLA Meitei gi MLA na tauri se adu tadi assembly manung da su conflict si ethnic conflict tauraba Manipur assembly si ethnic conflict like rabra has the ethnic conflict entered the floor of the house of the state assembly tawdi hai taragadi kai gi no moina community based legislator khangal wari sadoi manung kai no pun phamin nani hari kai gi no Dathoba ngasai dathoba aham palamba Kuki Jo Mar haidana yam hyphenated community si hapchal ise pulap se hana Kuki haram badagi habada they are legitimizing the movement of ngasai gi mogi Kuki gi separate idea gi movement do adugi stakeholders me do entity moina sindiri ni moina they are legitimizing it when the ministry gi official release ta hapak paisa it becomes legal. Exactly. So that's what they are trying to do. Ala koi miyam di shonda micham miyam di wabani na wari sabo hawadi phagre ma tawre na khalleba kashu kai de khushu miyam wabasi yenga thun lotion bu di loi pamine ba but it cannot be in this way sigi mong se tawraga di miyam gi awabadi matam khare kokthok khibe yae lebak di loi rane Manipur will not exist anymore if they keep on asserting like this. Aduna sigi poche koi defend tawgadra natraga sigi se duma koi yahalaga satkadra hai basa si miyam ne lepata. Okay, it's a big question. Let the people decide. Masi Pazana Kamainu Uri, ama yengi, amasung pakungkar, may pirakatagi have a city mam yang winabutari, Tabutubu, yam welcome step amoinadi, Shantikila Bila Positi, we have any Kakasano de Laxage, Kakasing as a Congress Party representative in Pambini, Kaka Congress Kamai Yengi,
लेबल इनिशिएटिव सिमदी पीस इनिशिएटिव ने हाइब सिमदी ऑलरेडी हाना अखोगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना ममांगी 100 डे ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अहुम सुब लेंगा की माई अचीवमेंट सिंग लाउथोकपगी प्रेस ब्रीफिंग हाइग्रे अदु माना प्रेस ब्रीफिंग पीबा गाना मणिपुर के पीगिबा पॉइंट सिंग अरोइबा पॉइंट अखोगी मैतै समुदाय कुकी समुदाय सिंग अखोई वरी सानरी अदुगा मखोई अनी सुपुन फमिना नक्तबगी नमक्ता डायलॉग तौना अखोई सेम सारे हैबजे माना थमगी वाफमनी वाफम से मखा चथरप स्टेप अंदर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर की मखादा फम मीटिंग मनी है फोंदोप लेरे की मीटिंग की नेचर अदुगा मीटिंग से करी एक्सपेक्ट तौबी वेल मिराज द टॉपिक इज डेली डायलॉग yesterday ngarang makshi Delhi da capital of India da wafam khara nainana bagi da makta achauwa thauram khara lang masak pasigi mangoi na home minister akhoi gi panelist athouba na hai gi ba Gujarati home minister haibachina sagat khiriba thauram sida ahambada yamna अफब मायोन लाकनी MPCC की माइकईदू उगी लोना लोना अखोगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की लुचिंग कैसाम मेघचंद्र MLA नसु प्रेसिडेंट की मोट फोंदोकपदा याम फब खोंथांगनी अदुबु खजिक्तंग ngalingida पांगथोकपिरमगदी हेन फगनी हाइबसी अखोई MPCC की वाफमनी यस अनिसुबदा मीटिंग तौई पुंग अनि कुकी की MLA सिंगा फमिनरगा वारी साइ अदुगी मथंगदा पुंग अनि मुकी चांग फमदो खरगा चौराक 15 मिनट्स कुंबा अमा गेट टुगेदर तौई करीगुंबा अखोगी लोकल मीडिया ददी चा थपगी मौंदबु ओइना तौई अदुगा रिजोल्यूशन अमा एडॉप्ट तौबगी ओइना फोंदोरएबा अखोई मिचमदा 15 minutes ta chawrakna kanu channel kharadadi MLA Kundeli de yore hai aduga channel khara natraga media kharadana MLA ahum khak kuki gi get together du da yawi hai naga gi ahum amaga maitai gi taret amaga moi chawrak pa taret ahum taraga ni thoi humdoi sigi मोगी पर्सनल नत्रगा मोगी कम्युनिटी दुगी लुसिंग पुरेनी हाइन लौरगा वाफम खरदंग मोट खरदंग फोंदोक तारगा चु विदिन 15 मिनट्स द इट कैन नॉट बी कवर अदुगा रिजोल्यूशन ददी साधु सैनासी सिंगी मिफम फमगा ताबा रिजोल्यूशन दौना इनोसेंट पीपल की अतांग थवाई मैम चु मांगल लगुम सी अखोई इरांग हौरगुम सी खुलाई थादोंग सी हाइबगी मओंगोमदा आइसे मणिपुरी ट्रांसलेशन तरोगा हाइजिरिमनिको अखोई शांति पोरा से अखोई पुमना मंगने याना रे हाइबा मख रिजोल्यूशन लौवे अखोइना खंगजबा बाउता इन माय पर्सनल लाइफ ता मीटिंग हाइबसे खनरगा यूनियनमसली रिजोल्यूशन अमा लौनैयबा ngarang gidudi adugumba phibamda udabagum tawi adubu aroibagi damakta starting point ma leigadabani haibasidi we do believe it okay ngarang isina ahoba starting point initiative kanu tawuni haina lauraga aroiba madi lakani haibasi akoi thajai maramasina ngarang ya ahobagi meeting se masi akoina angang oida cinema hall da टेलर काइबा एडवर्टाइजमेंट काइबदुगी मवोंग अमा मालेव ngarang mifam simak home minister की initiative मखादा supervision मखादा meeting तौनी हाइरगा home minister मसा यावते हाइबसिमा very clear अदुदगी अमु मैतै ने कुकी ने नागा ने हाइबसिदि मणिपुर नतेबा yes मैतै नि नागा ने नागानी कुकी नि अदुबु थौदोक्सिदि मणिपुर की थौदोक नाव अदुना मणिपुर की थौदोक की मरमदा करिगुम खर खनसि हाइरगदि एज ए होल मणिपुर बु रिप्रेजेंट तौरिबा कम्युनिटी पुनमक यौभम थुई हाइबसिसु अतोपा मीडिया चैनल सिंगसिदा याम खन नैनबदा याम हाइगरे आई रिपीट तौजरोय एवरीबॉडी नोस अंडरस्टैंड अखोय
simple people nataga innocent people singsina well known what is the going on aduna advertise tawbagi style da minute taraga manga makhoi kuki gi MLA ne nagagi MLA ne maitai gi MLA ne phaminaraga shanti gi wafam da changshila e ka haibasi praja na thaja do mande miraj ya ai khoi di praja gi damuk da work tawri bani praja gi damuk da protect tongna ba praja gi welfare oina na ba praja kalmain tawdana ano ba prithvi gi khongjel si sida enjoy to hon ga da gi haibagi wakhalon dai khoi di rajniti tawjeri ne masi gi ona taina bada akhoi congress party gi yam sengna aina muk mayam ama ngang bagi thoidokpa viewer singna kanu to bigada ba mande mana hanjel hanjel khangnen leiraba tadan leiraba ni na aina wafam amtang matang thamjeningi di bharatiya janata party haibuse akhoi gi manipur da chawakpa 16 17 man ki irang ma leiringai manung sida भारत की संविधान सिना भारत की लमचत साजत हाइबसी मियाम उत्कदोरिनी मिटोप उत्कदोरिनी अतोतोप कंट्री दा कोई भारत चिनी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलरिज्म का हाइबसीनी हाइन उलिमनेबा अदुगे अगेंस्ट द ऑपोजिट दा मखोई की तोंगान बा चतना लोंचत अमा लेजबा जाला काइसी समटाइम्स वी फील इट भारतीय जनता पार्टी डबल इंजिन हाइवे सेंटर दसु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लुचिंग मकादा अदुग मणिपुर दसु भारतीय जनता पार्टी की इकाई खुमनजिरब सिरी बिरेन की मखादा तूना चलिबा लेंगा असि मखोई की तोंगान बा संविधान मखोई की तोंगान बा रूल एंड रेगुलेशन लेबदोंग उइये होय कोय संविधान तौगनु हाइबदुगै मोय सुम तौवे संविधान तौ हाइबदुगै ने मोयना तौदेव like howjik manipur side je thoi irang asi losananabagi karamba solution ama poraknabagi mechanism ama akoi su yaung theory ba akoi su we want to contribute our ideas how to solve the howjiki ethnic class pu haibra nataga violence haibra anything something mi khudimuna my language de loi ngangna ba asi Maitelo di Manipur the Togoma to Mishimina Sure, Jani Kuntragi Matata Sire, Lishing Humpugi Matata displaced Ore, me Kuntragi Matata, Aujipoti, Country, high but Singsi Taiwan Mugi, Sama, Zamata Chatnaga Lichet, not there, I'm not good with you. Adubu Mangriba, me Singsi, Kalmaito, Natre South Tonanaba, Pinok, Tonanaba, Amazon, displaced Toriba. मी सिंगसिन मयु मकई द करमाई हंजल हंसिगे का हाइबगी अखोई जो कंट्रीब्यूशन तौनना बगी दमकता अखोई की लुचिंग पुरेल मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ना प्रधानमंत्री अमुत लेंबिरो उ सोल्यूशन की दमकता अमुत खन्नब सीगा हाइ बार्तोन तौजरी वै कोई दे असिगे अगेंस्ट द मणिपुर की लेंगा पाइबीबा सिरी इकाई खुनजेरिबा बिरेन की लुचिंग मखादा अमुत उनजगे हाइबो हाइदबदों तौवे हाइलगसु याबिरक्तबदों तौवे Kaka, sila uang abdang jaga dah besi ngarang gi je national media memang na report owner apa apa tadi, maru pungu ina ngasi degi report owner apa ni ngarang ni bidang, degi horokan tu report si ngarang gi meeting si cawak na matam kaya lauki ge, apa sih dah masak tatuk tu ba, apa tadi, maming haiduk tu ba national media tu kotok jaga ni ina masih dah scroll tu mahal tu phone dorok pergi matung ina cawak na pungu ni kemana, tara mengaku mungkin cang dah meeting si tauki, eduka meeting si joint meeting tau si, apa matam dah aku ki cookie ki legislature मैम ना मोई reluctant ओई की मोई ने यागी दे अपनी joint meeting से करीबन joint meeting तो गुदा बोला कि that should be only after the consultation with the public मोई people सिंग तो consult और मतुंग दखक मोई माइटे legislature सिंग फमिन अब यागनी ना तरह के कोई फमिन रहे हैं बल्कि मोई फिर से लई ही है बनी कका मसी की मीटिंग से कका कमाई यंग भी अदुती अखोई सुतारे मीडिया दगी हौजी मिराज ना हाइबिदो अखोई सिविल सोसाइटी मयाम का फमिनरगा वारी छाबगी मतम फंगदे यामना इमरजेंसी ओने इमीडिएटली कॉल तौरे मरम मदुना अखोई डिस्कशन की मतम लेते अखोई वारी छाबं गमोय मैतै एमएलए एम तक नोय फमिनबा यारोय काइसिदे हाना अखोई सु खंखरायाबा मरम मदुना अखोई तो होम मिनिस्टर की लेवल तकी मीटिंग कौरपनीना मसी सोदरमुकी पांगथोरक याय गायना खनगेबा अदुबो अनफॉर्चुनेटली अखुदी पांगथोखिद्रे ने लवे हाइबनेबा आइना ngasa hangajagi bidune 2 hours kumba ma moi
ngasai amit kanu samit patar kari wai kuki gi MLA sinduga pungani gu tanare ke dore anything adu kanam tan kari haibno tanari bno kari agenda no kanam tan kangde adu sa haibok pa yate haibam chu akoi media dai tai aduga 15 minutes di ngai ngai mathak ta panjagare dana janung thakune bada ai be resolution la hana sem sarba ready made resolution la shanti gi paujel ma pirasi yanare ko hairaga lochen gi ai mot di ai no ji करीगुम खर फोंदोक चरीब शेयर तौजरीसी पोस्ट-मोर्टेम ने ngarangni meeting du de koi kaim khangde se kanagumbा yamna laibuk thibe thodom da mi ma sire kari siro adu adai du de trial manung khanggadau ne ma siri sigi post-mortem da phang padu ne ngarangni thodok to hore now victim gi family ne di ya waramani mi ma sibagi adu bu haliba ngasai gi accused haisira natraga kanu culprit sing du di amhara orang bane ba akoi mai pa e mo sigre na like ngarang kuki gi brother sing du na akoi ga panelist ai ko panelist athobu ne so hai budo meeting lo aha na kuki kaurami adai di kuki jau mahara ma hapchel ek hai se ready made tawraba fast food ki ready made tawraba thauram ama loina semdok tana lei graga ai amuchu repeat tawjere cinema gi टेलर गुम्बगी भाव तौबसे मसे अखोय नुंगाइते ओके ओके काका थैंक यू वेरी मच आई मथंग से मुका कांग्रेस पार्टी की माइकेदगी मसी हानो ऑलरेडी रेडीमेड प्रोग्राम नी अदुगा तौरिबजे अखोयगी ट्रेलर रोनो तौबा यामना ड्रामाटिक ओइबा एपिसोड अमो ओइनो उइ हाइबगी मियेंगनी आई मथंग जे आइना तामो शांति दा लाक्सनिंग जे ngarang अपडेट कितंग मे आमदा थमजगे ngarang gi meeting sida apunba legislature kun saruk ya khebani yakhibasi all invited loinamak saruk yakide maroi ko ki community dagi masigi manungda ko gi north east ki BJP in charge BJP ki MP sampit patra saruk yakhi masigi matakta home ministry official da AK Mishra saruk yakhi joint director Rajesh Kambli saruk yakhi aduga manipur ki BJP in charge ko gi MP Ajit Gopsade ma saruk yakhi matang sida ngarang maroina thamgiba wafam si kuki gi MLA singna akhoi national media da piba moigi opinion sing haba tare moigi report ki matungina kuki jo MLA singi oiva convener secretary si chilun thang na phongdor po wafam ni mahak na haibazi makhoina thamgriba wafam khudimba public ki voice ngakani haidana thamgi aduga masiga mari leina na separate administration haiba public ki demand se moi yam kane satoki haidana meeting sida thamki aduga makoina haigi baze santi laknabagi amata ngaiba raba condition se separate administration ni haidana separate administration is the only condition of peace in Manipur haidana Manipur da santi lakhanabagi damta amata ngairaba condition se separate administration se kuki sing damta pibisina oi habisini moi yam kane satoki haidana aina kotozari base tamo matang sida atopusu yam yauri ai mathangi question sing da puthokserke moina haibazi aduga hojuk chiki oina ngarang maitai MLA sing haitare mase maitai haibazi ngasa da thobu de object or everyone is objecting it but the way the government of India is framing equity legislation si frame tawriba mong du da natang bike to kanda tampak tagi chakribe MLA sing ji ngarang including NPF ki MLA sing yauna makoina media da piramba unudri mamang da haitare pre dialogue to moina piramba media gi briefing jida hairam baje santi laknabagi peace ki process amani adana masi koi santi gi dang ta sa to godu ni habasina taba top agenda am phawba put up to bagi wafam oina ham da phongdo am de haitare hojik ki oina masi gi matung da wafam da phongdo pali triveni ne koi ne kaimta haibadi yadri laiba wafam di kuki MLA singi maiki degi separate administration is the only condition of peace habaze tamoko mari to bini hojiki answer si lakjage ko okay si lakting da ai wama hajage ba narang tawkriba event se yam important oeba yes adugi open outcome do aduna karino habado kaimta khandraga su narang tawgiba sem important oi aduga absolutely thereafter outcomes है no down tawri ne ko कौन कितने पानी में है दो अभी हिंदी धारगा को मान करी हाइगी मान करी पंगदोरी मान करी तवी हाइब दो अदगी ने एनालाइज तौदोनी हु इज अखो सिनेमा यंग मतमदा सिनेमा यंग का सिदा हीरो सुले मी खुद सिने हीरो नि हाइब दी नते दना ह वाली राजेश खन्ना ना सिनेमा की हीरो ओइरे अखोना खंगना लेबो वानी मान स्टार दो अदु ओइखिबनी अदु मान दी हीरो ओइदोनी हाइबगी प्री कन्सेप्ट आइडिया दो अदुम लेखिबगी मान राजेश खन्ना हीरो ओइबो वानी अदु प्रेम चोपा दो अदुना हीरो ओइमसु हाइबा yes absolutely yes
So the event is very important. Adudai khangdoi ni kanana kari no haibse khangdoi ne ba. Sin note down tawdoi ne ba. Kanana kari haigi separate administration da akoina high ba sei da country si lady lebak si lady separate administration pi ka damni piro damni mayam ju khangi ni khangdam na te. Ato kuba mo kwa lam je kari separate administration no khangi ga ta ne ba ko. Adubu kanana kari no kanana kari hai no ha ba sei important oi ba sin note down to ba. Sin note down to khab ne ba ngarang si da ko. Very important. Masagi kano se akoigi moigi site tagi ko moigi site tagi yeng pa matam da moigi demand se moigi yam ti clear oi kheba exactly yam ti clear oi separate administration na tadi taw oi ha bane ba let them say there's no problem but akoina understand ta wadabadi akoina understand ta wadabadi ngasigi jalengam haiba masigi kano se masi se akoigi phamga chalaga kariba lepa chalaga phamba chali phamba chaladi hipa chali haibani ko aduna ne masagi ne lepado amtang lepi ke sine ba hana ko amtang lephoge ya hayapane ba ade lepa chalagan du dadi lepa sina lepa chanba haibasina union territory ne khallase ba ko adu matung da gidi ma mo tho tawrani kai tawdoi no khangra tungkupum baite do na horamani thanglenpong gaite do thanglenpong guite changjale ade paulel kariba PS hawki changchale mayam ni changchale Burma da pokpong latani ko adu matung da masagi Burma Act US ki Burma Act haba policy yam chawna mu leiri bani ko and very openly hojiki moi US ki parliament da house of representative da moi na pass tawrabani chahi manga gi paisa bu lotho tangrabani ko si mayam se loi thamgram matane ba si se akhoi chu media da national media da ha matum da they also understand but what happened is I know ye thamlingi sidina sin moi wari oireba they are fighting their war struggle for existence survival of the fittest haveni they have their own principle moi principle to gi fight or ine bako I know ju ai sidi what about us haveni ai haise akoi gi di kai to sige ha akoi khan bataya ba akoi su because we also have to survive akoi ju survive to bodaka le ba survive to matam sida ai wari ma haise ge bako se mayam digest to mina se bako I may be wrong I may be right I don't know ko aigi mone ai hajari se ko akoina imung ama leiba matamda mapa ama leini mama ama leini natra macha manga point kala se macha manga sina mapa sina expect to macha manga sidiki nangna kai to ba nangna kai to ba slide la su haiba du to ba da to ba expect to bo se mase akoina ju khara khangba tai ba aigi ipa se aigi pabung sina pami si kari oramgani aingondagi expect to si kari ongani ha khangbu ta ka leba mapa moina aigi cha si sina karamba oiri sina kari oiri sina kari oiri sina kari thabak tawri ha loi khangini mapa du di he knows everything he is sitting on top he's got many agencies prime minister knows everything what is happening around actually in Manipur so many agencies are there ko loi khangini ba ko now ngasai aina haigi ba moi songi struggle of existence da moi gi struggle gi se da kari involve taw ha ba ju bo hoji khangi ne moi su home ministry su ko akoi gi sai su khangi ne ba akoi ka maite akoi na kamai taw ri no naga sing jina kamai taw ri no loi khangi ne ba but then ai question se ya wa yam ngang da bi da akoi je ai akoi gi se how to struggle for our survival have say we are not clear have ne ba ai se sigi fibom se akoi gi se ma da ka le ba moi separate administration ta dia akoi meeting tawro hai gre modi very clear gre ko very clear gre ba akoi gi subsequently akoi di kamai tawdu no akoi gi honorable CM na action on ka lo jerui mana ad lo du lan ba sunati is lan di hai ne I supported ke leba wa leita di adu gi action hum du lo hum thok tro tawon thoe lo go dabni ko but then akoi na mangon di yeng do se magi action du di yeng do se adu action du lo pa matam da why on the civil population adu da reaction ka do boila ino adu gi matu adu ni mitu da sagi si pa yo mi sing je kana no khangbi yo ba ko adu gi magi ministry makha da lei magi lengak si makha da lei ba magi lengak na te adu di akoi gi manipur si da appointment le yo lengak to di lengak me change congress party may come BJP may come ठीक है कांग्रेस मुला पाए बीजेपी मुला पाए अदुबु कोनोम पाएगा स्टेशन ले होरी बदो अदुदि लेंग लइने बा मोदुदि ठीक है अदु मीनो कना कना नु येंबियो देन लेट अस एनालाइज हाइबने बको अदुना अखोय गी फिबम से अखोय गी मिटे गी ना अखोय गी सर्वाइवल गी कनो से मसी येंग बदर का लेबा
ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ what is going to be ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ prerequisite ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ precondition for peace dialogue-ꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ separate administration ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ MLA ꯁꯤꯡꯒꯤ convener ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ precondition-ꯁꯦ peace dialogue ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ separate administration ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ dialogue ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ there is a precondition ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯅꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ what would be the interest ꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ put forward ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯀꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥಲಿಟಿ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥಲಿಟಿ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ I take it as a blessing ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯂꯥꯡ ꯈꯪꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ very clear now that Mari is also there with him ko hanadi khara clear ramdeva ko it's very clear now yes you are also there in that group I decided it's a plus point I na khangwa matamda info da amta it will be in between hai tare ko adu lemgani ba akhoi gi maite gi personality khar leijei ba ko personality le jab sida akhoi gi personality se akhoi study tabiyo ba study tabiyo akhoi maite da kai kai leije ba se akhoi amta khangbiyo ba adu khangba matam du da central government na akhoi di pangdo se kaino haibado adu khangba matam da adu don loire what you do okay okay I have became the college I say okay akhoi the personality khar lejai ko akhoi the yauba akhoi na oiba personality khar lejai ba mate de ko akhoi si gi akhoi na leiba personality si gi central government na ta mainland India na akhoi gi pamba pochai yamna lei pochai ding do kari kari no adu yana ba chatpa matam da akhoi di good man dum oire masana ado tamona tamo anyway ai tamona yamna ekhoi phone na hiding draba wani yam kana changsu zero ge hatare in the coming rounds ai muk laksage ai mathang se datho buda laksage datho buda question lies maroina ai tamo santi ga sanar ko wari sida akhoi gi interest ka maina put forward togudage aduga ngasai gi sidagi chak tampa ka sakribe MLA sing duna akhoi di shanti gi oi wafam ka kane ba palle akhoi gi oi ba concrete agenda ma puthu aga anda ngasai gi media da thamma wafam leitri ba yes meeting to boda soidan pukhalam ngane ha ba gi thajabadi lei madang sida cookie community na puthore ive agenda ma moi gi demand ma madudu oina bargain to bagi moongda chattaro river natraga akhoi gi yam concrete oi ba yamna agenda ma ikoi interest ma put forward to godra haibasini live question the public te live apprehension di ada datho buna ju yam toina phongdo ga lakpaji yes santi lakpa yai issue se resolve to yai but not at the cost of our interest ikoi manipur gi historical reality aduga ikoi gi manipur gi pluralistic social cohesion se affect to godaba aduga sida mangjeraga lakpa piece to di ikoi pamde haibi ofam ji de hana de datho bu lakre si ofam ji ka ba yeng अखोई न तोंगाना कोई कम्युनिटी की और कोई की इंडिजिनस पीपल की हजिक इंडिया गवर्नमेंट ने कोई डिमांड अमा तोबगी मथो कइम तादे ओके तोबम सु थोकते बिकॉज हुजी थोई बिरांग सिदा अखोई इंटरेस्ट कइनो what is our interest do we have an objective do we have a purpose do we have a agenda सिगी conflict सिदा सिगी crisis सिदा कोई involve तोक्सन रि सिगी अखोई की purpose कई लेगे बसिदा अखोई दी we have been dragged in अखोई जी ransom तो बने we have been held hostages by those aggressors against the state governments मागी move to दा state government ना मोई की तो मिबे illicit and illegal activities में याम दो control तो ना बा contain तो ना बा action पाई खलक पदा अदुदा थोलक पर resistance तो ना government का directly confront तो बंग मक्तब दगी they held hostages the civilian population अदुदा ने कोई involved तो रिसिदी और कोई ना government दा only hide this territory is our territory कोई के लेबाग नहीं नत्रो सी कोई के लेबाग नहीं कोई ना government दा only hide रिसिदी लेबाग से sanitize तो लेबाग से secure तो लेबाग से की मागी security तो फजना create तो अखोई मफम सिदा we want to live and grow natro अखोई दी settled community ने we are settled civilizations अखोई ना करी अहन ब demand हो कई दो भी तो दुनो अखोई ना तो we have to work hard
मालेम की ग्लोबल कंपटीशन दे याव ngam na hona badu ne khoi gi thodi atai khoi na kaim da india de khoi kai demand tong ni ai leke everything has to be done by the government khoi gi le state government ji khutang na chacha ga dong ne ba makhoi rong gi di kuki rong gi sai ki di they wants to you know what do you say they want to bifurcate certain territories from the state so that mogi larger jalingam gi aspirations to adu achieve tong na ba Chin state manipur gi occupied territories mizoram pullaga jawland sembagi mizoram gi hanagi mogi mnf gi kari gi mogi lejaram ba mogi aspirations to adu achieve tong na gi chatharak pa strategic move amane mogi di adu ne ba adu gi resistance to di india government na thengno ha bane ko hai si ai moina ngam de khoi thengna ni ha bane akoi lam di chat pi yaro ha bane simi clear oi re ko atopa mana miraj ai am tang haijage ba sida hojiki miraj na court tori ba mokoi gi mla sing na thadurok pa mokoi gi release to peace dialogue ki prerequisites ma moi pire but you just go through the next para kuki jo mlas they have already surrendered to the armed groups kno upf to surrender to officially moi haijage no the kuki jo mlas also emphasize their full confidence in the leadership of the kno upf and confirm that they have no additional demand beyond those already presented by the kno upf kno upf na piri ba demand du gi wa ma moi yoina kaim leite akoi di moi na haibu lo yare haire ba so handak tagi hona kuki gi mla do wari sabe mathuk ta dre ba they are insignificant after this letter after this press release they are after this declaration they are insignificant now hojiti makhoi wari sabe mathuk ta dre kno upf ki leaders inga wari sa do india government na adu ta di kno upf ki leaders inga india government wari sa tar ga di kno upf ki leaders are all foreign origin armed group ka india government manipur ki territory ka deal torga bargain torga yi wari sa do ba let's see adida india government kamai na proceed to ga ba do we are waiting eagerly okay masi proceed tor ko da manipur miyam na kamai na response to ga ba du india government so khang ga ne man okay this is the ultimate tamol loire sida sidagi maning handone I cannot be rolled back si mo officially talk about chini ana india government music kno upf ka wari saba silent hockey masana su official interview da this crisis can be resolved only not by engaging between CSOs it can be resolved only through two groups and government and masana so hydrobani madu reaffirm tore mla sing su moi masagi rights and privilege punamaksu moina mokhoi da surrender tokthokre they have already hand over adun makha tabda kuki ge mla sing further discussion tobugi mathau kaim tadre sigi issue sida aduga kno upf ki leaders sing india government ki engage toro matam di those are all foreign leaders india manung da changjal laga tobunina evidence hard evidence no leramnina india government masi further tarokta agadi we have to do something beyond the purview of the indian government upility toktamne absolutely that was it atopa report am da pujarake bjp gi yamna vocal oiba among the cookie job community gi mark ge have dare parliament hawkik ki mahak statement amakak masida report tori yerai court parliament hawkik na phongdokibasi high meeting si I was and PR Stanni haidara BJP ke the same ML of BJP even Prime Minister Modi ki mayok to ho kaya na ngangraba ikoki cookie ke ML amani aduga taken to be one of the hero in the present conflict among the cookie community mark na haigi bazi ngarang meeting si I was amadi PR Stanni aduga central government na lakadoriba ningtham mifam parliament ki ningtham mifam winter session sida PR Stan sigi oina mamang da pangthokpa PR Stan amade I was ni mit ki komai ni ka datho kai ninge adu mark si invite to ki adu meeting se saruk ya ki de mang na phone ko ifom se datho kai mol le no they are playing double game makoi si yamna deceitful oiba duplicit character chen ba jaching man amane habisi mang da nagagi leader man so high grade never trust them they are the most deceitful and treacherous group in a high rabane masai na high banate I'm just quoting what the leader said adu madu proof the way man di shom na kanda cookie jo
MLA mayamna official press note thokdana declare tawre mana sona kanda adugi contradiction da muk statement am pire adu tagadi moy masen gi marakta leinai poche kaino haiba question am thoktro ana mana sanare si hayeng sona kan gi position na soira gana he is going to say that ai hydra adu sona kan position chumna chalagana ma mangi haiba statement si ma thaido ga muk cha jauksan duine ana mana ngangi bawasi he is completely trying to deceive me am the confusion create tawrini si mo gi tactics ni Okay. hana chu masi mo confusion create to statement me am lai re Okay. That another question. First question to continuation. The state government is firm with the state. I go Manipur Manipur territory labor administrative status quo. See to have a now the real question lies on separate administration. What is Hanaba how bring the Hanba conditions separate administration? Pig and higher. Adu Taragadi separate administrations in a bargaining chips or in a Puthora can have it. Masidaki to some extent have it. Kayumba Kurdi will get something out of it. Among us, I give a Pambats and Belepats and Bagi whole analogy, Madagi metaphor to Pusalakanda. Karigumba Kurdi, Handaki conflicts, cookie Joe community, you in a status quo, to Gairakanda will get something out of it. Have a game, Mugi will limit the Torque private from the day. That will come. I will see what's a Maduka quick interest the effect of what doing. Come on. Sigi negotiations in a time the conclusive to Bungamoy. Okay. Kayino ay hijake. Talk si initiate torupagi context itself is wrong. Kayino hay kanda Union Home Minister na Manipur da thoy birang si ethnic conflict ni na hairi ba. Yes. Kamay ethnic conflict oi no ba. Chief of the defense staff, army chief. Everyone is saying now. Yes. Han hiram de. Tujhe hire. I background tung pizza ge ba. Just go back a little bit before 3rd May. 2018 da Manipur government na they launched 3 particular campaign. War on drugs, drive against forest encroachers, identification of illegal villages. Sigi porahum se initiate tomatam da there was an eviction tomatam da maximum evicted the Pangan community ne. Number of houses evicted from encroachment is in Muslim Meitei Pangal community. Second comes the Meitei. Third comes the Naga. And the least was the Kuki. Only 59 house. Aduga, they were the most, most resisting groups. They were the one who were opposing the most with violent means. Adumay na tawra matung da violent agitation may amat sa thare matang. March ki tang tara da thokri birang do. Meitei yaubra. Kana yauge Pangan yaubra, Naga yaubra. Nobody was there. It was between the government and the resisting Kuki groups. April ki tangkuma panda chua sampura thoki birang do Meitei yaubra. Naga yaubra, Pangan yaubra. Nobody was there. It was between the government and the resisting Kuki groups. Then they decided for another peace rally on 3rd May. Then they almost marched towards 13 kilometers towards the Meitei villages and start targeting and attacking with some false pretexts. Adu kandu da Meitei singdu victimized tawra banina misu sauninge retaliate tawninge swaida phanga retaliate tawre. That is how the nature of conflict transcended from one root main root causes to another level of violence. Okay. Adu da the government of India na marak tagi pick up tawre ga how would they have to get till today Kuki group na ngasi taliba mogi whatever demands hai akoi na somna kanda evacuation tawdana May gi tang mari manga dagi na 11 May bo evacuation tawbal loidri 9-10,000 Kuki stranded civilians may ama chochambudo khoi chindori ne akoi na mang tharaga pura chaluri ne ada pallaga leba community atai me am Meitei me am lo puthore ne me tara ma thoida pura loire exercise evacuation gi me tara ni thoida jiki highway mele me am sina separate administration PO na India gi prime minister da memorandum letter thajala minatro ngasi ngarang gi demand ate ba so it was preempted Hana already anticipate toroga leiraba they just need a context or circumstances to float their demand
spark ama khak dakar le bido adu spark to lobo khak tane ba adu India government na kamai na conclude to no ba masi mete ga cookie ga hana bani khana bani na kamai conclude to chalai no ba sigi protection la le adu Manipur government na hana paikhat ki thabak sing do mapung phana lo sel lo hana ching do opium poppy cultivation pangtang na 1,20,000 acres to ri ba se masi India government concern oi da bra wave after wave military junta na maram moga unrest na maram moga Myanmar dagi changjal lei list lei myam Gampazol the new Gampazol the permanent quotas hazale yum hazale lei myam se India government concern oi bro oi da bra absolutely siguma thabak myam sem ta tawdana makoi gi armed group foreign origin foreigners leaders in the lit to ba armed group na demand to ba political demand khara masi India government consider tawni high target it is going beyond the limit of Manipur people's tolerance and it is going to be devastating. It is going to be devastating. People na soy den resist or kani have ni. Ana akoy na point ham joge. Aduna akoy na sigi matang da akoy na wari satar ga su. We will talk with the government of India. Okay. Nobody else. Kuki akoy wari sana maram lekte. We have no agenda. We have no purpose to discuss with them. More na tawdo demand so akoy na madu gida yes no so hai roi. We have our own akoy maintain to godo leba sigi magi identity na ka do ba akoy maintain to godo my status kom lai. It has to be maintained. That how I question khayam lo ga ai tamoda lak sa hoge aduga ai kakada roi bese lak sa ge habata question am khang thole is yes akhoi gi lady status ko zi magi informal terms study kai di na lo ga so on all grounds the bifurcate of governable akhoi gi administration si ngasagi starting from P1 de horaga different Manipur gi home department de lady thabuk tori me every department de lady me no bifurcate of including Manipur university colleges higher secondary schools and all si me am sida ngasagi chama na maitei gi yum mayam ama Chuchanpur de leram base adagi then maitei gi yum mayam ama Mori de leram base sigi wari si to the level of analogy ma pusala agadi kabu bele oram have film du la ka drive ki question jineba concerned in reality that hoba meeting me am Chuchanpur de leram me have say history o go do have question jineba that hoba kari have no oi roi adu di hujik si gi didi akoina tawdo si di hujiki hariba driving force ama Kukirongi hujik lady force si force content tawde yaro si da tro koina han dagi hai se sing da tawriba arm movement si India gi thare iba central forces mayam sina kaya yam na contain tawna ba kaya yam na aggressively rigorously thabo pai khala gap kem pai khala gap law and order se akoi restore tawra bravo aduna tro koina aina ada chalaka da aina laujari se the entire population have been held hostages for more than 500 days and the government of India is remaining complicit. This is the kind of themselves do to in Tole is again over. Kulai Parago which is Chatan say, how can the government of India tolerate this? She should be yabro. She cracked down towards you, both sides towards you, Kara Hirena. She told the commission the government of India is not sincere, it's not holistic in their approach. Other than Aquina, we will talk with the government of India. Okay, we'll talk with the government of India. I apprehensive way in a Canberra. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ to the extent that they will get kayuma khadi fangani habagi madugi expectation da yam strong oina persuade torize famin aroi haira ka pungani ga matam lawba ngammi ba adagi then aikoi gi prerequisite oina aikoi aham precondition to have a peace dialogue si aikoi han separate administration pu ga haidana hari ba mayam sida tamo yamna concern and active citizen moina tamo gi thamoi da aikoi manipur gi interest khara sogakani habagi apprehensive oiba kamai khanbi akoina अखोगी मणिपुर की पोपी कल्टिवेशन की टर्नओवर से 70,000 करोड़ ने हाई को 70,000 करोड़ से क्या याम गेंग तो येंग से बको इंडियन गवर्नमेंट ना अखोगी कनोदा सिक्किम दना इंडिया का कनोगा चाइना का फुगाने के तो उम्मतम दुदना चाइना ना सुनना कंदे लिंक्सल कंटोक पा चंगचलक पसे सिक्किम दा चंग पा सिदा अखोगी इंडियन नेवी की शिप से मलाका स्ट्रेट लोम थौजल ले को सिगी implications यंग बियो को असुन थौजले मलाका स्टेट थौजले अदैदि चाइनीज से हंदोखरेबा करिगिनो आगोबु चाइना की चटलिबा मयाम सप्लाई तौरि मयाम सिंजे हौजिकी स्ट्रेट टु दि चटलेबा को थाईलैंड की मखादा लिबा
stretch de chatleba adugi sea route dagi aduna Indian Navy se thaujaleba Indian Navy Indian Ocean city India na control taweba ko adu thaujaleba thaujal matam de moi handokhreba ko without much problem handokre tokre it's a fact it has happened ko akhoi gi hoje Andaman gi kai ba little island ama hoji 70,000 crore aina phalli se kai no 70,000 crore si budget se sanction tawre India na aduga hoji ki kano se island se Andaman gi island ni yamna virgin oi ba yamna jungle oi ba adugum ba de mi ga se yamna phi bo setriba jungle amane bo adu da moin develop tawdori ba ko India na adu tawru matam da di ngasai gi geopolitics se shift tawdoi ne ba ana 70,000 crore se budget chang ne na adu tawe ba adunti se yeng se khoi mani bugi 70,000 crore se sidagi ta le ni how much money they have ठीक है kayam pairam ko dagi yeng paisa kayam pairam ko dagi yeng se ko 70,000 hai ba gi hawjiki do hawjiki aina haiba island se singba ka do se adu singba ka do se at the modern infrastructure ngata ne like Dubai gumbane all kai hatara forest su disturb to da ba adagi le mi sing to rehab to ba adagi somna kandana kai hatara shopping type medical type and then naval base and all those things loina jingbang to modern type to loi yaukhala kanda to bo matam da adugi expenditure se 70,000 crore ne money ne yes adu sigi turnover se mase akoi manipur da ki same in poppy cultivation da so how powerful this kai hatanga sai gi PDA PS how keep and all those things how moi kan powerful dong da gi paisa yaw da kam to yapunte without money you can't do anything even the value also that is why akoi manipur gi economy is pura shattered tawre adubu aina hajer se sini ko aina khara ujarakpa aina army da lerpa matam da khara ujarakpa aina khara tawropa aina manipur gi khara tawruba kholuba leidana ko manipur gi damakta aina ka hetara atik du dilai jagre khara tawrupa se da central government na justified or di piakhiba lona piakhiba aina captain macha mo inga da tawrupa matam ga lona piakhiba ko aduna aina hai sini aina sa haijabado akoi su survive to do ya de sigumba party se lab ne sigumba mi sigumba different types lab ne akoi su survive to ya de survive to na ba gi damakta what are the prerequisite akoi de gi kari akoi the quality kari lei hai ba se akoi khang na chat pa phai ba adune ba mapana kari pa me hai ba se si so akoi khang ba da ka le ba adu ga sa gi separate administration kari ga si dina I sunta bi ne si di akoi gi akoi mete gi approach chumba tar dina this will be thrown away India is a powerful country sina India concept da ai khar khenare ko akoi local ga di khitang khenare ko but what I am saying is sigi separate administration na ta di wari saro kolo ka hi the in due course they will be just thrown out okay Indiana kari pami hai basi khang taraga di and Indiana pami be procedure chang taraga di definitely ikoi gi cookie gi demand में हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंटरटेन सुनते तो वो आपने डिफरेंट नहीं है आपको जी इंडिजिनस नहीं है आपको जी मोई इसी की कोई इंडिजिनस नहीं मैं हम खान ले रहे बनी मोई इंडिजिनस नहीं है ओके तो अदुन इंडिया also understands this the mainland the main population of India they all understand this okay से ऐसे आपको खान okay thank you very much मतलब जे का सानो दला से couple of question लाग से का ngarang ki straight question होइन हाय तारे ngarang फावदी मीटिंग से की आउटकम में हमसे चाउना नहीं नबंग गमद्री हाय तारे real facts में हमसे कोई मांग उधरी बनी ना हाउसिकती Congress party da hangja wang hoina ngarang meeting zi hanba the first step to bring a solution in Manipur ha patare Manipur da level conflict si resolve to na bagi hanbe step moina sanction bu ke khongthang se mai pa ena lobi ba Congress ki mi yang da kamai ying bi hamad akhoi han asai am jawrami mai pa e haina lawna na bagi damakta adubu hojikti post mortem gi wafam moina lakjage thogdok tu thokre Delhi dialogue hogre adugi post-mortem oibata post-mortem yu wafam khara aikoi MPCC mai ke gi thamjaba tar ga di ngarangi dialogue tu na aikoi gi co panelist na su ningjang gare separate administration pira kanda peace lakani aikoi gi MLA tara si keno na taga UPF ta haigi ba singdu de moi yakre haiba su co panelist na thambi gare adugadi moi gi wafam si separate administration then peace haibineba aikoi meitei MLA singi nataga aikoi gi indigenous Manipur gi kanu singina hairibna separate administration di piroi habini moi piu peace la kani akoina piroi haibini conflict to adwai de leire adugadi pibam thokpura pibam thoktabra haibisi mai leipak mya ponung na khangi pibam thokte haina ai binga meitei oina haibina chede
as a people of the state of the Manipur piba yabra yadaba pot amada ningai tau leragadi hojikti action by law according to law da moisi tawam thui law and order gi matang do changdok khine adom da changchandana adudi ayamana law naina da leiro phone hojikti akhoi gi government na Manipur government na kanu sing sida according to law action lobam thui asigi action law doriba law sisu hana CRPC haina khangneram badu hojiti BNSS haigre sida chumai cheng yauje bangang tani kari gi moina handak introduce toba criminal law se apply tawdabano adudi maril khara yawningi haiba miya pomnang su hai media panels da discussion kari da naina badu su ayamana koi government je maril yawningi haibado aikuna maril yawningi haibadi negative approach natte according to the law moida thabak khara tobam thoe mi halabadi crime am tore crime to di kaidou tai si BNSS haiba law se yawi according to law dugi matung in action law kanda judiciary the trial chatarga whether it is my convict or acquit my tawjagini madu so hana IPC haina khangneram badu BNS haiba law so mo sem gra banaya aduna post mortem gi wafam sida changjalakpada aina thamningi di yaroidaba pot amada ningai tawdana sum leiragadi kariguma kanda nusigarba machadu su oithokdaba wafam garada ningai tawdi khupak chayaba at least moi khupak chabam thui maramdi sarkar pali haiba lobu akoi ngak seli lodugi matungina praja nungai heli haidana democratic secular haiba akoi bharat ki samvidhan gi makaji changjala agadi post mortem gi aroiba ayakna ai mot sarkar asina according to law karigumba khara thabak tawningi madudagi apha phataba lakpa phangbam thokpo singdu moi phangjesinu karigumba pibam thome ne pijesinu pibam thokte haibasidi akoina naineriba hojik chatneriba law existing tawriba law bharat ki law se di pibam su thok okay kaga makhata na in hangjening baje congress party ki meeting da highway issue si resolve to no hona da laigada agenda sing pohitda agenda sing amasung ekoi pohitda issue sing se karam issue ne haidana thambibe hojik thoiba thongdok che ngasai hanga che du hanjin na haidore separate haibasi masi akoi yati haibane okay atopa condition sing di separate administration yadre atopa condition sing ji congress party na issue si resolve to se haragadi pohitda thongdo condition sing ji kari oige adugi demand du nataba atopa kasu leitino adu yadaba loire separate administration du yade talakanu nangna sum talarabadi akhogi law lei hin utpatai haba okay aroi boina ine kakada laksani bo hangsi ngasai da thobuna so haire akoi tamo santina so kernel santina so haigi bo wafam da thabak step hong haiba tare ngasai tawgi bagi wafam amaka akoi gi drug ki mathakta akoi gi government sin lokki ba khongthang me ma madigi then poppy cultivation gi mayokta aduna atopa issue ne sigi wafam me continue to hon changi it should not be stopped haidana ngasai haigi bo wafam je kari happening law na yadaba pot ni haibudu according to akudi law gi meaning adu yade haba okay poppy plantation toba madugi product gi sen thoga paisa yam toy to kernel sa amna jungjang gre illegal oiba posting sidi akoi amda yade haba okay akoi haridi legally bharat ki law lai akoi punna hingmina na bane ba law harise okay okay kaga adu masigi pocha yade habasima di kakana haibireba but state government sin tawramba khongthang mayam paikhatlamba initiative mayam je masi continue to godabani adu continue to tabani haibigi wafam je kai mo lege ba na continue habidi government na pompi war on drug yes madu positive oirak na bagi dabangta it should be initiate later on makhada su chathagadon ne adegi forest eviction forest eki makhada forest the dwyer house forest laiba mi su lo layaba adugi forest laiba mi singdugi natabada forest ta ato encroacher haigadra forest ki lo manga lay lo manga dugi manung de yadaba sing takai bai base we support it okay aduga forest aduga mu encroacher atopa point amna drug war on drug ne forest kai no sine illegal immigration adu su lo ne yadaba pot ne okay yadaba singdubu face to through akhoi chatna lon chatna logi mi yeng dagi madu de akhoi support to congress party
since early Okay. Akoi Congress Party ki adu ne ba. Okay, Congress I am tanga panjare Please, yam toin na panabani. Akoi ki Congress sarkar le nge da ming panjare CLP ki leader okram ibo bina lo na yada bani pam chang put yaro ko nang di lo na yada ba mi ni changa di phani hai ba. Adu dum lo na yada ni akoi stand tor ma changan gi de ba. Okay. Luna yadaba thabak sidi akhoi tawragum si akhoi stand tawsi we support to the our government as a people of the Manipur. Okay, okay, Gaga, thank you very much. Congress Party ki maikai de government bengi afabe initiative mayam de loinak support tawi aduga shanti lakna bu khona badaso support tawi tawudabu separate administration you from the accept tawu ngam haiba wafam de loina ngasi gi Delhi dialogue ngarang phomgi ba yam historic oiba aikoina masigi positive and negative aspect mayam ami yenga so it was a very crucial and historic step by the government of India aduga nature to the aikoi mayam gi tonga tonga mi yeng lerga so and mayam na shanti lakna gi khongchat amadi madugi lambi mayam dumadi loinak welcome tawri aduga ngasi tonga tonga wakhalon mayam phongdok nagre haiba wafam sing asi gi aroiba panthung dudi miyam na kamaina lepakadage miyam na kamaina yengi aduga mayam na kamaina perceive tawri habadudi yengmi na batari amusu miyam na kamaina respond tawkadage habadu musu mayam ngai mi na batari haiba wafam je thamjabagolena ngasi gi Delhi dialogue up Post-Mortem haiba ngasi gi episode si losham gi tang tu lojige ngasi gi episode si sak yabigi Manipur gi saknai raba public personality sing gi marakta starting from Kokome ki spokesperson, IPSA ki working president, amusing USM ki vice president, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏𝗧 𝗓𝗏, aduga MPCC ki spokesperson, Kaka Sano, ekoi SANOUJAM SHYAMCHARAN, amusung sangnai rava army veteran, Colonel SAPAM SHANTIKUMAR, tama Shanti, punong ko amukan thakajari kai khun buchari. Loing ngasi program se hubudi loi fum yang tabi ki Manipur ngam amukan thakajari kai khun buchari, mayam thakajari.